in voin ni somthi pathum me sang ni somthi panga hiya national highway 306A kan siamani kan sarkar he lungtum min pe aba ke om to chuang si lo lungtum vc ten hai kan xvcp kan vc in asoyang khain tiya vc ten engmoti tin motor hire na mitum sak thaya kan siam ta ni lungkan pu ot me kan sarkar hian min shelo ni hai ai gupta sala israel fa ta tan lai ha kan se chuak wong mai chialan ti pung trok troka ti hian helai kong poi mo na hi fire ben seng pha kan ni ya pui nun khoi ni chualam sang dung hi mizoram min ngai tol ong he matlang dung chualam he asama kan me don nge di chia wen asam la chualam kong pui siam thatak ta dor at mai sia hey ai nuam khotlang hoi tu te he am dei chia mi pain thu mai mai anom lo khop mai hen thok chup mai ni kan sarkar chak tak chan puina ai nuam khotlang in nan ne ni som panga dei tu kong man tum mi kuin tu na te hianin an kong siam ki kolosi phan pel teu a che pheng phung le to mai dio buai to ni kha dai war ho hai nuam khotlang an fakom le mai hei kong sira thu mai mai anom lo phim mani thok chu mai ni Tihian hey motor ten thoa motor hian nan mani motor in sema pwd lam hi oman ommi alawani ome tihian an vcp puam puyate kan chol lo to pani so dei na samai ni an zawai mai ne thorwal na thatlang hle ni le pathum me sangthi somthi panga phai nuam kotlang natlang in national highway 306A kong chetak mai chuan siam ni hi sarkar ma sa khan metal road ani hei metal road tuna chon langmang to lo tihian zpm sarkar sala kan ta lungkan pu so mai ni thenin tu bo te hei kan xvcp po thokrim khop mai kalongin kan sarkar hian ngai sak thek se chon kan ti khop mai lung ringot in pelo hianin ni somthi panga national highway 306A sai phai no in kar akal zel khi ta thing thel wel teng kha kal ni a hi poi mo le a he kong hi re soneng kim cha khailam na he mi kong sirom kho sum sumin rin ani tia sarkarin lungtum himin ron tum saka tia gan thok so nia in til chang hetlang kan chho ka phai nuam an enton tlakin an fak om khop mai khodang te po in i enton ang u